هنالك يعني في بعض الاحيان بعض اللقطات تطبيق بعض الاشياء اللي خدمناها في التدريبات اللي خلقنا بها معناها فرص. هذاك سان بوان بوزيتيف. بالطبيعه صعبت الامور شويه على المستوى المهني سو بلان مونتال لما ضيعنا ضربه جزاء في الوقت كيف هذاك، لكن غروسو مودو بالطبيعه في الوقت تلعب ضد ان بلوك با ودفاع مكرر ديما نلقاو معناها صعوبات وجينيرالمون ما نلقاو الا ما يجي لو بوت ليبيراتور، وهذاك اللي صار يعني في الدوزيام مي تان كون تروفي معناها اون ريوسيت دو بون شوا. Surtout le deuxième but, Rida, geste technique, impeccable, une bonne réussite, une réaction à le penalty raté. Donc, on était libérés et on a géré le match avec certaines facilités ou une victoire amplement méritée. اللي احنا نحبوا نوصلوا له هو la solidarité في الجروب et la confiance في الجروب نتاعنا et la confiance معناها في النوايا كل du club اللي هما معناتها le public, l'administration, les joueurs, le staff, etc. نتصور ان شاء الله on doit confirmer le plus important.